Khuborjylla pi baro syakitup Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat bakong san minta ke sini kilong. Twet ki pulit ya ubriu ubakam ya la dia upulit. Let jengo ulat ya kedukan Jan Ashadi Kendra bat ya ke Ganesh Das Hospital. Bu upor UCM banyakren bat ki MDC yang persya hakalai kuwait dari Lber. Bat bu mau nongrim cultural center ubah sanbor hadong kinjat football bat madan laban. Bat tu minta nyepash ki Khubor ki babenya. Ki pulit ke East Khas Hills kidang twet ting ya uwe ubrio ubalapindan kam Meghalaya kanam ka kerteng jong ki pulit bat kamru ya ladi ba ude upulit ban sho bat Birmingham ya uwe unongnya kali kamay Mahindra Max taxi ban set ya u ha along patok. Kini ke jingja kala sapriang haki social media haki ni kisngi. Bat uba Vivex aim SP East Khas Hills ula pensyai haka arpu pratari Lber syakilat pathai Khubor da ka boong. Ba uni ubrio day satya upulit. Kumta minta ki pulit kidang twet jur ban kem ya uni ubrio hapo ki kindon an ki baya day bat ka jingpindon kam thok. Lani personification ya ka nam bat ka kerdan pulit. Đi phạm tiêu cực. Bọn ngoài nè, dùng áp thép chụp. Sơ, yo, thép chụp bọn. Quả này nè, quả này thiết. Đi phạm tiêu cực. Quả này nè. Xuống đây. Hả? Quả này cho xuống đây. It's okay, bro. Jangan main cok. Kali nomor ngayu. Tụm tiêu thì lẹ. Đang bắt đây riu phải bang thì lên tiêu. Ulat ke Jylla Meghalaya UCH Vijaya Shankar hak arpu pratrik Lber ulalit jengo ya kedukan dia dawai pharmacy ke badan Ganesh Das Hospital Laumali Shillong ke balatip ke Jan Ashadi Kendra ke bawan lingba ke Prime Minister Scheme ke badiru ya ki dawai hakador ke ba dunabha lingba ke ni kedukan dia dawai ki pat ba ke layo shibun ki jingmentoy khamtam ye kitu ki bawan kha khallung bat na ke benta ki khunrit padang kha ki bawan sumar hakani ke hospital. Kini kedukan kapeli arpu sau kentaman kesni bat kipat ba kila abanwan thiet dawai hakanu kanu kapor bagi dan kam. Hakani kesni la senran lang ya ulat ke Jylla dau additional chief secretary ka kwat ka kya Sampat Kumar IAS ka Dr. JS Momin director of health and services ka Dr. Nila E Karsono director of health services mother and child health bat family welfare. Bat kumjuru la senranya u deki Samla puli ke Shillong Medical College bat kinong tray ka kwat ka kya kiblayo alat banya don lang hakani ke jinglet jengo jong ulat hakani ke sngi. Ulat ulaya kendo bat yakren bat ki bahayeng ki ba ap nong pang Ganesh Das Hospital bat ula kli jing tip ba la kilayo jingmentoy na em na kani ke dukan di dawai. Bat kinong ap ye kinong tia pang hospital kila juba bat ya thu ya ulat da ka boong ke jingdon jong kani ke dukan kala ai jingmentoy shibun bat kala pensuk shikat de ye ki namar kila yo lut ye ki dawai ba ki don kam hakanu kanu kapor. Ulat ulapen pau ke jingkemen ba kani ke dukan dia dawai kala ai shisha ye ke jing shakri ya ki pat ba hakapor ba ki don kam kirki ye ki. You see, these are the instructions given by the Rashtrapati Bhavan to the Lokbhavan, in the sense Rajbhavan. You have to go, being a governor, you must go and visit the Janaushadhi Kendra and try to interact with the common man. How he is going to be benefited out of this scheme introduced by the Government of India. Personally, you have to go and you have to visit Janaushadhi Kendra. The instructions given by the Rashtrapati Bhavan, based on that, today it is an opportunity to come and visit this pharmacy, and it is an opportunity to come and visit Shillong Medical College, and it is an opportunity to me to talk to you people and meet you people. Even apart from this program also, by the director of this medical college, or Mr. Sampat Kumar, being principal secretary of the department, or any of the other authorities, wish to tell something, wish to bring it to my notice and knowledge,
either any issue related to the state government of India, or any issue related to this Shillong Medical College, definitely the discussion is open here. Really, I welcome such suggestions also. I am not going to give lengthy speech because already Mr. Samla he made it clear the purpose of my coming and the very intention and purpose of being started this scheme by the Union government. But this much I am going to say right now. It gives me great pleasure to be here on this Jana Aushadhi Kendra. Jana Aushadhi in the sense anybody can tell. Jana Aushadhi means what? What do you mean by Jan? What do you mean by Aushadhi? Anybody can tell. Jan means what? Any of the medical students can tell. Jan means what? What do you mean by Jan? Jan means people. Jan means people. Aushadhi means medicine. Kendra means center. In the sense, this is the center for common man, common people, downtrodden people, weaker section, economically weaker, socially weaker. For that section, Namar ke jingbuan ki kam bakir ki haka arpanyaw tarik Lber, usi EM ke HADC uba Winston Tony Lingdo, ula pensyai ba umlak porsyo banyakendu, yagi dukhot kalyang persya haka por ba ulayakun. Lakat taru ula betha eki ban up, Henry kiru kidan lagi jang ki kam ki jam bagi hab ban pendem. Kumta kiru kilalet pai no. Ulaya thuru ba ulaya kut por banyakendu biang eki hakalai phoi tarik Lber banyak keren halor kimat bagi temu banwan ra. But halor kapang kabede bat kajing sedien ring in suspension ya uba DGs emyong nakakamba utre ukta uba Winston ulaong. Kwa banyak paj ba namar kani kadi kakam yeng jong kaki HEDC. But deiru banyak shabar kejeli penyait kam ka office. Takulishbun bapi wan hagani ko por ban pan kijing pensyai nakaliang kejungi nakaliang jong ke isi kejungi ke jing suspend kejungi ya usketri kadi ke internal matter di ngamnum la bang discuss bapi ya ke daw kumong kadi ke internal matter ka kampo iyeng kejungi di ngasngu lengo bat ngasngu kendet du hakaju ko por pade ba kidon nangni na po office jungi kiba penmi ya ka Khubor ba sya suspend usketri shabar jing shisha kamdai penmi shabar kadai ban kut hamni namar ba kadai internal matter kum mangong di halor kata kanong rimru nga kum UCM ru ngamnum la ban kren shabar balai banga suspend ya usketri namar ba kadai ka kam hapo jongka district council bentan nang kene sipang don bang kaliang kejungwan kaliang persa bani kundu yapi ka ki ong ba Pimdon office Islam ke pi lam pensai kana kai ka daw oh ya khabiri bat kani le si long nakaliang jing LU jong iru ha din bai la dap phone nga la dap ai ya ka tarik ke jong ka tarik ya i mangin ya kendu menin tang badan ki daw ki bangam la ban kiar nga ban cancel ya ka meeting ka ba menin bat menta ka singi pade menem step nga dangwan ko ka program apa St Anthony's school ki pelong ya ka sport ti ki khot nga ko mu chief guest ti menini ngala teks ya i LU jungi ba ngan slim hakabide bat ka jingi kendu ko jungi menta kasni ti i lesi mat i khamyo e ka message banga pha banga rei jisha nadu ko tu nadu men chisngi ngala pha i ka message bangan ngan ni hak ban ya shift ya ni ka por ko bangi kendu menta kasni na ka architect ti kadaw ko long bangi kung mga ong ifimantan mga don ka programa po St. Anthony's po school bagi long sports but chua katang la pa ka message i LU tang pade ngi kendu mantan i ong ba ngi khamio ya ta ka message ti kadon ka miscommunication kindia tang pade long kini ki si wanjai namar ba to sngi mga phone i ngamio because ka network atut
ti mentan la ayo punya keren shipor ti hadin bengi ai keren shipor na ayo ban pencai ikat tu kat ni nomor babun ki perlok MDC jongiru ki kamla apshu ki la ilej la ka jong kam ti ngira ai penbet bengi ni kendu biang hakalai pui terik kata kamut ke di Tuesday hakapor RBG hangi po office te kadun lu ko jing na kaliang persa bai dei bu kwa on pan ji sai bi dei batau konsel jong pi lu po mo sai a jong pi bu design no dei ka dau thai pi ka kadau ka ba i senior council i jongi i hab ban i no ka kam ka kadau te ngamda tip than mo ka dei ke i kadau ka ba i hab ban resign Henry kawina ka bagi keren mga ban i snu thu ba i due to unavoidable circumstances nakaliang kajong iru ka shithi e no kam kajong iru bei ai syang iru kalong bet ba kidau ba mla kiar shu i haban i ni ka kam ti kata ka dei kawina ka daw ka ba i U MLA ke Shillong South ba Sanbor Shulai haka arpu pratarik Lber ulabo maunong rem na kabenta bante artali ki cultural center haka jingmang pisa ka basaw point not kindai kalor tingka kini ki cultural center on tay hakidong kinjat football lomparing kabalamang haka jinglot ka baar point not san kalor tingka bat kawaipat hamadan laban haka jingmang pisa ka baar point not lai kalor tingka haki program bu mau nongrim hakani kesngi ladan lang kinongilam shnong jong kadong kinjat football bat kumjuru kinongilam shnong kamadan laban bat habakren hakajingelang uba asan bor uloong yakini ki cultural center on shna hagarukam ka bapakabha ka bandan lang ki jaka jingelang ka dorbar shnong bat ki office trekam jong ka shnong ki sports club ki samla bat kumjuru jong ki senglong kami hakaba kumula ongi ba sai phar ka ki committee hall kalau jisya ko ba hoy tal ai jik sekri la bun poslam na do ki por de ba anthony bang wa hingle kumuno kerjaan ujung i at Khubor ile trailang dan regum kanjuk ko bementa kadang committee hall kalai kudam mo kudam gumle chung committee hall and it's a cultural center ka ba kiwi nong hasituluk jong gari hasi jadi yo daki hall ki balong kanjuk ko bementa ibendon yaki jaka bar kiba itnat kibaran di tiles kiba kuat kiba suba pinyo yaki conference room kiba pio bani song jingalang badet kindon ki office nakapata jong seng kenthai laga jong ki kamera jong putine tray kam ko ki seng kenthai jong sports club kindon ki rooms akaba ki adon laga jong kamera bakini ya pelong meeting bakini tray kam kumju jong seng samla kindon laga jong rooms ke bakila ngesong menbu gitar baki along meeting begini ya selok kam no benda ka bahagatnya tak lang sam salang batkan longru ka center ka ba buk ka bahe ka ba pilan pelong jelang di bahe pilan pelong ni jele akai lesi mok mo boy Christmas pilan ki jele akai ka bakini sha kini kan ka stage ka biang ka pura ka biang ka screen ka biang ki lighting system ka sound system ka biang kung gajuk ko pemerintah pinayo ay kita facilities baro but konstituensi yo jonga rajin baro nilayo lut konstituensi ko bayar ko jonga baro nilayo lut yaki cultural center babit babiang kat gajuk pemerintah ki modern cultural center ni kita ki yeng pajba yeng dorbar teka perang sa kada istang hang na po kerja football ka panginang iya ka whole system nani ka system ko barim kada iya jingar ku jungle daga ba ngalaya tray rangkat bakasnong ngala tray borba daga jingar ku ji royal markeliang bat ngaru kam simlo bos di hi buka sorkar kan ai do arpur sanlak tengka kabisa ka bala he arpur sanlak tengka kada ko bencana do kata kan he kadang kaniar nang nesa du satai tapi nagladep kan ko bencana pat aku cukup puar runga so banai kuble ya ka ya pi baro pada ka dorbar snong de ge trai ge jongpi ban ngai kuble gi trai jaka nang te na po manan rep hadu hang na po banan ka ba
baru na piu beli mukur pu pi nomor beli ke bape jengai ngila panora yang surok at least ka truck 407 ki pick up ya la ban poi hadu hang ne apa manan bapen kit tiar kitar ki mau tiar kitar ki ding dan kap ki pi Ka annual sports basau popra jong ka St. Peter's Higher Secondary School pendeng rei nongston kala pu pom de kirong be itanat nadu ka arpusan tarik hadu ka arpunyo tarik ulber. Lapli yakani ka school sports da uba Eric Carcentio u President Jongko West Khas Hills Congress Committee haka arpusan tarik. Bad haka sngi pinwai lawan long kongsan da uba Gabriel Walang MLA advisor Jongka Sarkar Meghalaya. Ka Red House kala ra ya kanam ladu da ka bakhur lai pu kandai tali ki gold medals ka Blue House kala ra ya kanam job haka march pass na kalyang kishan rang but ki kintei na ka Red House kila rong ya ka jing job haka march pass kinong hikai shin rang but kintei kila kendong ila ki patlun but jan sem haba kila shimbenta haka jing amari athong relay race 4 into 100 kabala pin shong shit but pin yap layer ya ki kimi ki pa Kiriu Shampang, Black Hot Songba, but Kumjuru Baro Kikina, Jonkani School. La Pen Pu Pen Pieng Yakanika School Sports, Dakijing Shat Nakikina School Primary School, but Higher Secondary School, Ban Pen Sak and Mau Hadu Bandawan Ka School Sports, House Number Tamai.
tu mentan, kita long ki Khubor ki bawan GP na ka Don Bosco Media Network.